डॉक्टर मानिक शाह जनजाति मोर्चा भारत माता की मोबाइल भी चमा श्री प्रेसिडेंट महाजन और कali ko to supaya survani ke mo nam samajai jara diri তোমার উপর দিয়ে ফলে কোন সুখাবা কয়লাম সদো যারা শুনতে গেছে পার্টি বিভিন্ন পার্টি নিয়ে ফলে কোন সুখাবা কয়লাম সদো যারা তিনি পার্টি বিভিন্ন পার্টি নিয়ে ফলে কোন খাবার কয়লাম সদো নবাগতদের জানাই স্বাগতম নবাগতদের জানাই স্বাগতম নবাগতদের জানাই স্বাগতম भारत माता की बीजेपी kisah tong yang sulu nung kaisa kanan juga deh bos minister ya ready बोलो भारत माता की जय मोदी जी जिंदाबाद मानिक शाह जी जिंदाबाद राजीव पटेल जी जिंदाबाद त्रिपुरा युवराज जिंदाबाद আজকের এই দিনে আমাদের রাজ্য সভাপতি অবশ্যই আছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী সাহেব এবং আমার ছোট ভাই সমাপতি আমার দিদি এবং জিএস এবং আমার বাতিজা হয়ে সম্পর্কে আমাদের 48 মন্ডল সভাপতি সুচিত্রা বর্মন আমি বাংলায় পরপরতে মিক্স করে কিছুটা বলতে চাইব কেননা বাংলা ভাষাভাষীরাও আসেন এখানে তাই কপরক সানাই বলব কারণ আমি কপরতে বাংলা মিক্সটেক সামনে তিনি আমার কাছে বাংলা সামনে থেকে আজকে একটু বেশি কথা বলতে চাই কেননা কাজের সাথে আমরা দেখিয়ে দেব আমাদের কি করা উচিত এবং উন্নয়নের আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের পার্টি যে নেতৃত্বে এবং উদ্দেশ্য আবো নাহার মুন্ন সুপিরি ini yang saya ya karon di Pramotha Klaimani and actually di Pramotha party jepuru samsakar son wile nisnya ampai kan botongo aku amang borok call kai dobo amang borok text lai dobo amang borok comment lai dobo eu basri musuh ne to ini no no matter tambagi yang jesa ko niti grei asa ko ko imaye ani ko রাজনীতি করতে চাই যেখানে নীতি নেই আমার দ্বারা সেখানে থাকা সম্ভব নেই এই কারণে পার্টিতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আমি বিগত দিনেও ছিলাম 2018-তে যখন চলো পাল্টায় ছুড়ে আমি নিজেও শুরু মিলিয়েছিলাম এবং তখন চলো পাল্টায় সেই উচ্চারণটাকে আমরা উচ্চারিত করে এবং জনসমর্থন নিয়ে আমাদের 48 করঞ্চলায় মাননীয় নির্বাচন রামচন্দ্র মহাশয়কে বিধায়ক বানিয়েছিলেন কিন্তু তখন আর যে জায়গাও দল নিবিসিংহ যদি ডিভিশন চলে না আছে কোন কইনি তখন 2018-তে চলো পাল্টায় ছুড়ে মিলিয়ে বিজেপি করেছিলাম কিন্তু তখন সেই ডিভিশন চলার ক্ষেত্রেই আমি সেখান থেকে দল ত্যাগ করেছিলাম তার বাইরে হচ্ছে বিক্রমণ বাবা যে তোমরা মহারাষ্ট্রে আমি সম্মান দিই বিগত দিনে এবং এখন ভবিষ্যতে আমি সম্মান করব কিন্তু মহারাষ্ট্রে আমি সম্মান করি শ্রী বুবাগারা বেলেগ না নাম চাচা কেবল অজাগাও যে তোমার নীতি অজাগা বুবাগারা লোকি যে তোমার একদম বড় নিচে নীতি আজাগাও আমি সৈমালিয়া আমি প্রথম লোকমালিয়া রাজনীতি নয় রাজনীতি বেলেগ সামনে Belakena hambai narok news media rokno dini onong is a question oboni answer narok singka jehetu ang abo sanani no nangkha tini salsaya kabak budugma salni sekangni simino Pramotha jepru chengkha jeng bubagra bai jeng kongres ni simino bubagra bai legui tongmani aboni porebo 2018 jeng cholo paltai ni ek somoy jeng BJP tongkha khlaika chini ojole unko 48 kormchari ni MDC bo tongo belakena samung tanglai mani
Kaya abon yagulo sung tipramot hano songsaka tipramot songsawui payment yagulo hadului modului sawui laino paika tini kabang ma boror ano comment kayo text layo kaya ba WhatsApp text layo kaya ba Facebook text layo ang nai tong bong ni comment dok o tini ngangkai nang engko BJP party go rangmani jathang ama herok sini pokobang mo tong bong engka actually ang serai kok sawo poriskar kok no sawo rangman ni jathang ngangkai tini o BJP party ni hoite no ang tabu saya pano ani je logio tongnai ani tipramot hani kabangma MDC rok kabangma ML rok saimano je Bidhan Sabha ni sigang ano o party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ri nani gosika nong o party ni yakari pedi ang apru phaya angdi himale ang serai be tongnani musungo kaham bai tongnani musungo tipramot ha khlaika tipramot hawa ani samung je nang sak jorote ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa abun pore kabangma chokranto solika nang zonal chairman yakagra dingkang yakari burikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni khaje tini actually ango BJP party phaimani obang phaina musungui phaimani om haiklaya borok sa ano norok nung thasi thangsi ni dagari ma haiklayu akok note buskang salang serai kelaya nang angkai borok bai ang jepuru kisa jepuru naine di rasniti o jaga ngi tongkha borok ngake tiprasa nong tiprasa ni thungi tongo otoso sakao ngake BJP banya alliance dong main kok BJP banya alliance tongo neta bai neta ngangkai mili laijak neta bai neta ngangkai gadalai rasniti thungi tongo archini public rok nong ngangkai tiprasa ni ajaga no kiklai diri ka bulai tonika walai tonika khakhek lai tonika nganggang o jaga o jodino nang leader nono sung budri uichini borok budri ui tisawui nono leader sanami rok ngangkai nang tiprasa ni ngangkai tiprasa ni kok no sadi tangile nang tesa jaga kathawi nang mili tongnai abar public nong ngangkai chunghai sawami borok nong ngangkai walai bulai toni ri aniti abo ani moteng jaglia ang serai nyo saka rasniti ingke ba soi nyo rasniti khlaisi di ar dofa ngaka ba soi nyo dofa khlaisi di ngia ke ba rasniti khlaisi nai ngia ke ba ang dofa ni samung ke ba dofa haya ke ba nogo asugui nog ni samung khaisi nai ni tongmani jorabo ang o jaga obono buji khaje gurutto sabonuri dini ama haikok khnamani pore ani ajagani MLA buibuya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koligrok tongo ke bokol khaini keri khoroksa khorok ni bade othoso ang Facebook rogo kisa comment khaika ango jagani nitino hamjaglia alliance ngi thangka alliance mani jorabo alliance nani ngai tam dorkar banang jati dofani kok sanani ngaka alliance timote tongdi yang sakao ngaka alliance tongo yang bisingo ngai tiprasa a sentiment bai kai sungno walai bulai ke toniru abo lap gari jakhang ani mote abo no alliance tongo ngaka direct no norok neta sidas ni dikhai tong pai ngaka sungsini public rok sung direct haibinen tamba ar abo ni bisingo te kaisa kok ngai chini ang darano menteri sini menteri sahib hebenani ব্যক্তিগত yang bono bo ani ara bufayung hisabe ani no thango ani kaham hamia kusko bornawo ngang saba apon abo mabuji sine blena ani apon ni anti pramotha ni ang adar bo bor ajago ani kaham hamia sik khobor nalia sini o jagawo sini Sonjit an batija monol president bo botor jagi tongye kaka bahai tam khobor kaham nawi tong ngai ama hai khino sini o jagawo je tini join hebenero bahai kaham hamia bor bonugui tong je beskang ni salote bunukjak nai tini kabangma borong sa asuk denin jati dofa au jati dofan bagin tongu ang tasuk sal kintu norok si rasniti khlayu ngai norok se BJP bai alliance ki tongui tongu ngai sung sababik tongnai rok ngai sung direct no khege tangkha ba hei dibana direct no khlai ke chakhabale ga direct no khlai pe ke borong nangjagli aba borong yago yapari ro kano sini bipin ani chudabai sini central ni GS ar o jagate kaisa kok nai nei kha ang compare khainai nei kha tini baksa borok sauje rang busuk mani phege hani ang 1 taka barang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga serai nyo tongo chini mukhyamantri tongo oboni sakang bo mukhyamantri bini chamber tolangai kok saka guruttori umen kok nangkai angke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati bebi kok saka chini Bipin Debborma chini GS o jaga bo kok salai ka kabangma angke o kok salai mani karon tini o jaga ang nai ni kha je sabo apon sabo por o jaga sijagi thangka tini ani bakha koi tongmani nuk khabor ni ang system chajiya kabangma joro chinti pramothani system chalia sauni kya system kari kha je jaga niti kari kha jaga ang bahai ka tongsinai ba a jaga ano jotesto personally khobor na kha chini ta khub Bipin GS ni oro torjagi tongyai ko khobor na kha chini batija Sonjit jotesto thango phaya khobor na chini da bikas mantri tu diphan an nok kising misiko thangi maisa hui thui mukturi thangi phayu nok ang ta dino wa wana kha nobar wati ba phai dungmani jora nogro da baitni sebjak no mantri tu lokhang dusma sano ni kiri kha jak abono tini ni dino
Tini dino te kaisa kok ngangkai kebangma borok tabuk sawo nukjagan nini tomung nukjagan ni anu baksa komen kai baru ani tomung hamia ngangkai nukjagnai ani tomung kaham ngangkai norok borok no jesuk ban rominar ni nagi borok no rominar di mangelak ebong tini je phanyerok bahanyo borok no kebo phaji ni jengni ini tu biya borok bo compare thika nai kha je ajaga tamo tongsi koyekjon borok je o bini thani commission na hari chawi dongnai aborok simis koyekjon tongsiwo baki borok resop ton bakha bailejak bakha trilejak bakha bailejak ge rajniti no khajina ningangkai national party no phai sung alliance tongyewi sung direct no rajniti khainai a kok no songmino sung tini o jaga joining khlai phika